Treća borba na podršku broj 2 je između Živković Lazara, crveni pojas i Jelić Aleksandra. Glavni pojas, Živković Loznica, Jelić Aleksandar, Linko Ivanica. Ajmo Marko! Idemo, bravo! Idemo! Evo, hvat! Odlične broj... Nemaš direktan udarac. Broj 2, Živković Lazar, Jelić Aleksandar. Koji nemaš tu? Samo informacija za dvojkovi Stefana i Marije. Ajmo Marko! Idemo, tvoje Marko! Ajmo da krstiš noge, nema toga! Dobro, bravo! Puti se, ajmo! Guraj kimono, ajmo! Ajde Marko! Prebaci ga preko sebe, ajmo! To, ajmo! Ajde Mare! To! Ajmo Marko! Ajde Marko! To, brži, idemo! Ajde Mare! Idemo, druga strana Marko! Tako, To Mare! idemo, prema njemu se okreni! Kreni se prema njemu! Tako, ajmo! Sad, bravo, hvati to! Ajde Marko! Ajde Marko! Tako, polako, ajmo! Marko, guraj! Ajde Marko! Ajmo! Nogi se vati iz njega, probaj se! Marko, vuci se iz toga, Ajde! Koji ja se udarim konkretno. To Mare! Drži ga Mare! Marko, još! Idemo! Ajde Marko! Bravo! Ajde Mare! Samo tijelo! Bravo! To! To Mare! To Mare! Marko, ne izgubi više nijedan udarac. Marko! Idemo! Dva! Stefanović